Kada vetra nema, jedriličarska je muka pregolema. Ali rekao bih da nije sve tako crno danas, pošto se ipak nalazimo na Srebrnom jezeru. A čuli smo da Veliko Gradište i njegova okolina imaju svašta da ponude. Dakle, mislim da je pred nama još jedan interesantan i aktivan dan, iako plovidbe očigledno neće biti. Pa, hajde da vidimo. Ok, dakle, krećemo. Nedaleko od Srebrnog jezera nalazi se Veliko Gradište, a park u Velikom Gradištu je naša prva destinacija. Park na samoj obali Dunava dom je raznovrsne flore i faune, ali i sećanja na velikane srpske kulture. Imali smo prilike da vidimo spomenik violiniste i kompozitora Vlastimira Pavlovića Carevca, osnivača Narodnog orkestra Radio Beograda i tvorca čuvenih dela Svilen Konac i Nizamski rastanak, kao i spomenik originalne Nušićeve gospođe ministarke, glumice Žanke Stokić. Posetom malog lepog parka na samoj obali Dunava uskoro završavamo. Definitivno da je mesto prepuno života, kao što verovatno i čujete ove silne ptice, i da je prepuno i slave. Imali smo prilike da vidimo statue posvećene velikanima. A šetnju parkom završavamo posetom spomenika palim borcima, koje je podiglo ovdašnje društvo devojaka sredstvima dobrovoljnih priloga građanstva. A na obodu samog parka nalazi se kulturno-istorijska celina koja datira iz druge polovine 19. veka. Zgrada opštine Veliko Gradište, crkva Svetog Arhangela Gavrila, kao i srednja škola Miloje Vasića, smeštena u zgradi bivše državne gimnazije prestolonaslednika Petra. Nedaleko odavde nalazi se Narodni muzej, koji ovog puta predstavio izložbu radova gradištanskog slikara koji zauzima posebno mesto u savremenom srpskom slikarstvu, Svete Ž. Mitića. Nakon Narodnog muzeja u Velikom Gradištu nastavljamo naše istraživanje ka ušću reke Pek u Dunav. Posle 124 km toka, reka Pek se uliva u Dunav na svom dugom putu ka Crnom moru. Poznata kao Zlatna reka, priču o Zlatnoj groznici nosila je još iz vremena Rimljana. Ali da bi nam ova reka pružila ono najvrednije, nije nam bilo potrebno zlato. Dovoljan je bio lep dan i malo slobodnog vremena da ga provedemo baš ovde, na njenom ušću u moćni Dunav. Ušće reke Pek u Dunav definitivno lokacija koju treba posjetiti. Nismo videli dabrove o kojima svi pričaju, ali nadam se da ćemo imati prilike da ih vidimo sledeći put. Ali doživali smo taj mir, taj spoj dva prirodna toka, ove dve predivne reke. Tako da, svakako ako ste u blizini, obavezno svratite na ušće reke Pek u Dunav. Idemo dalje. Sledeća destinacija nam je Ram, čuvena tvrđava, i po svemu sudeći čeka nas još dosta toga zanimljivog. Tako da krećemo. Kelti,
Rimljani, Turci i Sloveni su vekovima prelazili Dunav kod Rama, upravo gde to danas i mi činimo, čuvenom Ramskom skjelom koja povezuje Braničevski okrug sa Banatom. Ali ovog puta ostali smo na Braničevskoj strani, jer nas je ovih 5 kula, povezanih snažnim bedemima, vratilo pravo u vreme srednjevekovnih bitaka, u doba kada je Ramska tvrđava i nastala. Podignuta je 1483. a nakon rekonstrukcije tvrđava je ponovo oživela. Danas nije samo istorijski lokalitet, već pravo iskustvo. Kroz interaktivni program Ramski košarski vremeplov i kostimirane ture amaterskog pozorišta može se bukvalno zakoračiti u prošlost, na mestu gde se istorija zaista dešavala. A prema National Geographicu tu je i najlepši zalazak sunca u Evropi. Ali kako je još uvek dan bio pred nama, nastavili smo dalje. Na pola sata vožnje od Rama nalazi se manastir Nimnik, koji datira još iz vremena Kosovskog boja. Kroz burnu prošlost, rušen je i obnovljen, a posebnim ga čini legenda o devojčici koja ga je branila pred Turcima. Na mestu njenog počinka danas se nalazi mala kapela za koju se veruje da ima lekovita svojstva. U tišini šume, uz izvor hladne vode i jednostavnost manastirskog života, ovo mesto bilo je idealno za kratki predah, pre nego što je naš dron odlučio da se obračuna sa drvetom i zapliva sa labudama. Sada je već zaista bilo vreme za predah. Poziv spasa stigao je u pravi čas iz vinograda Ramora. Iako prve Markove litre tek sazrevaju, dolazak nije bio uzaludan, jer nas je ovog puta dočekao još poznatiji specijalitet Rama, zalazak sunca iznad Dunava. Savršen kraj uzbudljivog dana i još jedna prilika da se prisjetimo našeg prijatelja propelerca koji je život dao za dobar kadar.